Cummings. Be ymlaen at. Cym y Clagen o sodliad at. Sean Spence. Fewn i'r tîm ar fenthyg o Gaerdydd, y gŵr ifanc. A ergyd cynnar. A honna yn mynd heibio y postyn. Ond o ddawol iawn o'r chwaraewr newydd. Leo Smith. Yn mynd heibio i Spence. Y cymorth yn dod wrth Noah Edwards. A mae byr fewn. At Smith. Ond mae Evans yna yn cael ergyd. Ond gyda fe digonedd o amser i gael ergyd gwell fyna. So, be oedd am ddiffyn Barri wneud? Mae Evans yn ergydio heibio'r postyn. Bydd Mike Lewis yn falch iawn o weld hwnna'n mynd heibio. Jonathan Wood ar be ymlaen. Cym y Clagen sy'n rhedeg yn ergydio. Lawr yn isel at Ramsey. Ergyd dda. Compton yn trio troi, ond Jamie Crowd yna. O, Leo Smith yn ei dda. I bwyso, a roi'r bwyl i Jamie Breeze. Mae'r bêl dal yn mynd at gôl. A Cooper yn achub Barri. Cyfle gwych i Caernarfon. Clayton Green yn troi. Yn chwipio honna fewn at Cain McLagan. Chydig gormod o bwer arni i Cain McLagan allu penio honna. Ond mae dal fewn. A croesiad Cummings yn un da. Chris Hewnin yn arbennig o wych. O, ergyd yn taro trawst. Barri yn dechrau poethi. Cynnig o'r enw yn yr ail hanner yma. Yn parhau'n ddi sgôr. Ryan Williams yn ei camgymeriad a rhoi cyfle i Cain McLagan. A ras, Mo Toure, yr eilydd, yn y Cosby yn ergydio. Yn y munud ychwanegol, Mo Toure wedi ail ymuno gyda'r Barri ar fenthyg o Casnewydd yn ergydio dros y bar. That was last year's third versus fourth, you know. It was a good game. I'm actually really pleased with the performance. I think that we need to sharpen up in the final third in terms of converting those chances. But look, let's look at the positives. Caernarfon, good side. It was a fairly evenly fought game. Sorry. And the best chance of the game, I think, apart from the one-on-one, has fell to us. Disappointed with a point is probably a bit harsh, if I'm being honest. I think the point's a bit fair. We played TNS, Connors Quay and Barry Town, the top three like from last year. And we've performed exceptionally well in all three games. However, the performances that we've been putting in, deserve, possibly 3 points. And the people that have been at the games probably wouldn't argue with that. But at the start of today, a great crowd, good banter like behind us. And yeah, Barry's always a tough place to come. So like I said, at the end of the day, we're pleased with the point, but we're really, really happy with keeping a clean sheet. Cause I don't think many teams are going to do that this year here. Pen y bont yn dod draw gêm nesa, gobeithio am pwynt y llawn fyna? Mae'n gêm adra, so gobeithio am 3 pwynt chi. Da chi bod ni'n dweud ar ôl gêm bod eich bod pwynt o yma ddim yn feddwl dim byd os da ni'n gallu ffolio fyny wrth nesaf.